bayobowe na Fiston Kararamayere ndetse n'abandi bakinyi bagiye batandukanye. Ikipe ya Pyramide FC mu gihugu cya Misiri amaze gusesekara mu Rwanda. Aka kanya rero mbazaniye video nziza yerekana uburyo basesekaye ku kibuga cy'indege cya Kanombe hano i Kigali baje gukina n'ikipe ya PFC mu mukino wa CAF Champions League uteganyijwe ku munsi wo kuwa gatatu ku isaha y'isa 8 za hano i Kigali kuri Kigali Play Stadium. Akaba ari wo mukino w'ikipe ya Pyramide ije gukina, kabije gukina iri mu bihe byiza byayo. Akaba ari byo ndibuze kugarukaho kano kanya mbereka uburyo Pyramide asesekaye i Kigali, kandi mbabwira na squad yazanye, mbabwira abakinyi basigaye, ndetse mbabwira n'ibihe byiza ari maze iminsi irimo. Akaba ari murari ku ikipe ya Pyramide, ndetse mbabwira n'uburyo ikipe ya PFC ikomeje kwitegura ikipe ya Pyramide kugira ngo izabonere zirita nziza hano i Kigali. Match iri ku munsi wo kuwa gatatu nk'uko nabibabwiye ku isaha y'isa 8. Rero Pyramide yaje guhaguruka iwabo mu gihugu cya Misiri kuri uno munsi mu masaha ya mu gitondo, mu masaha ya kare cyane rwose nibwo bahagurutse hariya mu gihugu cya Misiri. Murabizi ko Pyramide singano makipe yo mu Rwanda ajya gutega, agatega za Rwanda, agatega za Ethiopian Airlines, bagaca mu bihugu bigiye bitandukanye. Ubwo Pyramide yo bifite indege yayo bwite, ifite private jet yayo igenda ikayigeza aho igiye gukina, kuko ni ikipe ikize, ni ikipe iri mu makipe ya mbere hano ku mugabane wa Afurika, ifite amafaranga menshi, ifite umuherwe w'umukire cyane, kuko akigura ino kipe yaje kuba yigura private jet yayo. Akaba ari nayo rero yajemo hano i Kigali. Byumvikana ko urugendo rwabo rutamaze amasaha menshi. Uzabibona neza ubwo ikipe ya PFC izaba igiye kwishyura gatega itike igera muri Kenya, gatega itike ijya muri Ethiopia, ndetse hari n'igihe yagiye gukina yica muri Qatar ibona ubujya mu gihugu cya Misiri. Ibyo rero bigatuma ino kipe imara amasaha menshi mu kirere. Gusa Pyramide yo ifite indege yayo, ifite private jet yayo rwose izana ikayigeza i Kigali. Akaba ariyo mpamvu urugendo rwayo rutatinze cyane, kandi urugendo ruva mu Rwanda rujya i Cairo akaba ari rumwe mu ngendo zigora ku muntu uri hano mu Rwanda ushaka kujya i Cairo, kuko bisaba kubanza guca mu bindi bihugu kugira ngo ugere mu gihugu cya Misiri. Rero Pyramide yasesekaye i Kigali mu masaha make yashize rwose ku isaha y'isa 2 nibwo indege yari itangiye kuraninga ku kibuga cy'indege i Kanombe. Nibwo abakinyi ba Pyramide bari bageze hano i Kigali bayobowe n'umukongomani Fiston Kararamayere, umwataka wabo ukomeye cyane rwose, umwataka ugaragaza urwego rutari rwo muri Afurika, aho n'amakipe akomeye hari i Burayi Fiston Kararamayere yagenda akakinira, kandi akajyamo ibihe byiza kuruta abasanzwe bayakinira. Nk'umufana wa Man U rwose umubwiye ko ikipe yaguze Fiston Kararamayere ikamusimbuza Benjamin Sesko, ushobora kumva yishimye kuruta uko bagumana Benjamin Sesko. Rero iyi Pyramide yageze i Kigali, abakinyi bayo bakomeye bose, squad yayo yose iruzuye, nta mukinyi n'umwe wayo utaje. Umuzamu wabo Mohamed El Shenawi, umuzamu wa mbere w'ikipe y'igihugu ya Misiri, yaje rwose arahari, ameze neza cyane. Abitwa ba Brady Touré, umusore w'umunyakotedi w'umunya Burkina Faso uva mu gihugu kimwe n'uwitwa Meme Raouf Dao, bamwita Brady Touré, nawe yaje rwose ameze neza, ari i Kigali. Myuka ni yose yiteguye kuba yahangana n'ikipe ya Nyamukandagira mu kibuga kikasi imitutu ku munsi wo kuwa gatatu. Abitwa Mohamed Chibi, uyu nawe rwose arahari, ameze neza cyane. Uyu Chibi aherutse gutangaza ko nta kibazo afite, ikibazo cy'amasaha PFC yabashyizeho ku isaha y'isa 8. Uyu Mohamed Chibi rwose yavuze ko we yatabangamiwe n'amasaha, ahubwo yiteguye neza cyane kuzakina uno mukino. Abitwa ba Everton, umusore mushyashya waguzwe n'ikipe ya Pyramide, umusore w'umunya-Brazil, umusore waje avuye muri Brazil mu cyiciro cya mbere. Akaba ari umusore rwose w'umuwinga amacacara, akaba ari umusore ukomeye cyane, akaba ari umusore ukubita karindwi nziza, amapasi abatanga hari imbere rwose bari amapase arindwa mubi, kandi we yamenye ibibuga bya tapi. Nacyo kibuga cyo gukiniraho hano mu Rwanda kandi no muri Brazil. Muribuka ko witwa Neymar Junior Santos asubira iwabo yaje kuba yarekarama ko ibibuga byo muri Brazil bitujije ibyangombwa kubera ko bakinira kuri tapi. Rero ngo Everton waje mu ikipe ya Pyramide, byumvikana ko amenyeye tapi. Kino kibuga cya Kigali Play Stadium naho kizamutonda nk'uko gishobora kuzatonda aba bandi ba Brady Touré. Yo ngo rero Everton ni umukinyi wo kwitega, ni umukinyi mwiza cyane, ni umukinyi wakataraboneka, nawe yagize i Kigali.
n'abandi benshi bagiye batandukanye b'ikipe ya Pyramide benshi tumaze kubamenyera kuko ni ikipe imaze imyaka 2 zano mu Rwanda gukina n'ikipe ya APR FC. Ni ikipe ihora ihangana n'ino kipe ya APR FC mu myaka 2 ishize, dore ko tombora ya APR ihora kuri Pyramide, bivuze ko rero tumaze kwimenyera hano mu Rwanda. Ni Pyramide ije hano mu Rwanda ari mu mwuka mwiza, iri mu mwuka wo gutsinda ikipe ya LGS ibitego 4-0. ni muri shampiyona, ni umukino wabaye ejo kuwa gatandatu, ni umukino wabaye ku masaha nimugoroba rwose, wari uwanyuma kugira ngo Pyramide yerekeze hano mu Rwanda, birangira ikipe ya Pyramide itsinze ngiyi LGS ibitego 4-0. byumvikana ko ari ibitego byinshi cyane. Mu gihugu cya Misiri turahazi amakipe yose abakomero kubona ikipe yatsinze indi bitego 4, ikipe biyirusha cyane rwose, ikipe biyirusha ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Pyramide rero kandi naje mbibutsa ko mu minsi yashize yari yatsinze ikipe ya Al Ahly kinamo ba Riyad Mahrez, kinamo ba Frank Kessie, kinamo ba Edouard Mendy umuzamu munya Senegal, bari bayikubise rwose ibitego 3-1, hat-trick ya y'uwitwa Fiston Karara Mayele bita bikwere ku rwego rw'ino kipe ya Pyramide ije guhangana n'ikipe ya APR. Gusa na APR ntabwo yicaye kuko ikipe ya APR irimo iritegura neza cyane kuri Kigali Play Stadium, niri gukorera imyitozo izuba ryaka rwose ku isaha isa 8 nk'isaha bazakiniraho umukino. kandi ikipe ya APR namenye ino saha kuko mbere yuko mu mikino ya Sekafa Kagame Cup muri Tanzania niyo masaha bakinaga imikino myinshi, byumvikana ko n'ubundi izuba bari barimenyeye kurikiniraho, ahubwo icyo bazakora ni uguhangana n'ikipe ya Pyramide kuko urebye ku rupapuro bigaragara ko ikipe ya APR iri hasi cyane imbere ya Pyramide. Gusa muri football birashoboka ko ikipe ikurusha wayitsinda, kandi bigaragara ko ariyo ihabwa amahirwe menshi yo kuba yagutsinda. Rero abakunzi ba Imbuto Update News murabizi ko mbakunda cyane, ahangaha ni mu rugo rw'imikino, ahangaha tuhagize amakuru aba agezweho. ni umuryango mushya w'imikino ukirimo kwaguka, ukora subscribe ubundi tubane mu zindi nkuru zitaha. Niba byiza unadusangiza abandi inshuti zawe mu magroupe mubanamo, tanga igitekerezo mu gihe wumva icyo twakosora. Ciao ciao, ndabakunda cyane.